Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Metropola. Iako se najčešće Jadranu divimo i rado mu se svake godine vraćamo, ono krije jednu ogromnu tajnu ispod površine vode. Osim ogromnog izlova ribe, također je more i zagađeno i te se upravo zato moraju organizirati razne ronilačke ekološke akcije. O kakvim akcijama je točno riječ, otkriće vam moji današnji gosti. Andreja Vedrina, direktorica Agencije promocija ronjenja. Dobar vam dan. Vlatka Gulan-Zetić, voditeljica službe za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobar dan. I šarmantni gospodin Rene Cipovac, instruktor ronjenja. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan. Prije svega radite jedan hvale vrijedan posao. Moram vas pohvaliti, kako je naše podmorje? Pa to je sad jednostavno pitanje s vaše strane, a kompliciran odgovor. Znači, podmorje kao podmorje je prekrasno. Imamo jako puno ronilačkih lokacija, znači to je, ajmo reći, turističko ronjenje, gdje dolaze turisti cijele godine, roni se na potopljenim objektima od brodova, aviona, imamo bogatu povijest. A ovaj drugi dio, zagađenost mora. Znači, more je dosta zagađeno u lukama, u naseljima. Prema otvorenom moru ne bi rekli da je toliko zagađeno, a ima dosta smeća koje pliva po moru, koje završi na dnu mora, a to smeće dolazi sa drugih strana, jer smeće ne pozna granice. Kod smeća nema carine, jedan kamion negdje daleko di se istrese u more, on će doći strujama, obići kompletan Mediteran. U suštini ja osobno u dugogodišnjem ronilačkom svojem radu i to rekao bi da za sad još nije toliko jako kritično, ali puno trebamo raditi na tome da ta peć, taj trosjet, ta školjka automobila ne završi u moru. Ekološke akcije koje kolege naši iz ostalih klubova organiziraju, to je kroz jedan vid druženja i ugodnost korisni, znači čišćenje podmorja. Na svakoj ekološkoj akciji se izvadi, ajmo reći, 1, 2, 3 one velike baje smeća. I ja mislim da sam dal odgovor na pitanje koliko je zagađeno. Dobro, koji faktori najčešće utječu na zagađenost? Je li to isključivo ljudski faktor ili ima i drugih faktora? U većini slučajeva da. Znači, to smo mi koji smo uzeli taj akumulator i fizički ga bacili u more. Znači, nesavjesni građani, nesavjesni turisti. Također isto je vremenske prilike, neprilike. Jedna bura kad zapuše na Jadranu nosi građevinski materijal, najlon, ali to sve veže, to je jedan sve začarani krug. Prije 20, 30, 40 godina, kad se ja kretalo u to ronjenje, kad smo ronili, bilo je normalno da se uzme ona trajno žareća peć i da se baci u more. To je bilo jednostavno normalno. Danas to više nije normalno i putem nekakvih edukacija, putem osvješćavanja ljudi, došli smo do toga da jednostavno vama je neugodno uzeti plastičnu vrećicu i baciti u more. Možda vas je netko vidio. Nažalost, još uvijek ima takvih ljudi koji iskoriste sekundu prilike pa se istrese određeni dio smeća u more. Prije 20, 30, 40 godina nije bilo organiziranih reciklažnih dvorišta. Nije bilo razvrstavanje smeća. Danas toga svega imamo. I na jednom otoku postoje reciklažna dvorišta gdje ljudi otpeljaju taj otpad i bace otpad da se adekvatno zbrine. Znači, raste svijest građana o tome, sad mi čistimo u podmorju nešto što je bilo bačeno prije 50-60 godina. A koliko se toga još u ovih desetljeća nataložilo? Andreja, moram vas pitati, dakle, koliko dugo promocija ronjenja organizira ovakve akcije i zašto zapravo, kako to utječe sve ovo onečišćenje na naše podmorje i na životinjski svijet? Agencija promocija ronjenja već dugi niz godina organizira promotivne ekološke i edukativne projekte, programe i različite aktivnosti u cilju podizanja razine svijesti djece i mladih o važnosti očuvanja okoliša i prirode, te u cilju ukazivanja na globalni problem onečišćenja podmorja. Tu bi svakako istaknula jednu veliku ekološku akciju Čišćenje bez granica.
To je 5. po redu međunarodna dječja ronilačka ekopatrola koju smo upravo prije mjesec dana radili na području Savudrije i na području grada Pirana. Sudjelovalo je više od 150 ronioca sa hrvatske strane i više od 30 ronioca sa slovenske strane. Naime, ove godine nije bilo moguće zajedničko druženje ronioca i čišćenje na istim lokacijama upravo zbog epidemioloških mjera, zbog distance i ove cijele situacije koja se događa sa koronavirusom, ali u jednom zajedničkom cilju čišćenja našeg mora i održavanja ljepote Jadranskog mora izuzetno smo ponosni na što se ta akcija uspjela održati, što su sudjelovale 2 zemlje, podržalo je i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, zatim Ministarstvo za okolje i prostor Republike Slovenije, grad Umag, grad Piran, grad Zagreb. Također veliku podršku je pružio i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji u principu i podržava sve takve ekološke akcije. I tu bih svakako istaknula, pošto je izuzetno bitna ta jedna edukacija djece i mladih od malih nogu, koliko je onečišćenje i otpad u moru štetan za nas sve. Upravo iz tog razloga sudjelovali su i djeca koji su bili sudionici 5. međunarodne dječje ronilačke ekopatrole i dali veliki obol toj cijeloj akciji. Oni su zajedno sa instruktorima ronjenja, dakle pod stručnim nadzorom instruktora ronjenja, sudjelovali u čišćenju podmorja, naravno nakon edukativnih radionica, i na taj način učili o izgradnji boljeg odnosa prema moru u budućnosti. I mislim da je tu izuzetna bitna edukacija i svakako promocija takvih jednih akcija, aktivnosti i programa. Čak se ronjenju bio priključio i ministar Ćorić. Tako je, s nama je bio i ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Tomislav Ćorić. On je sudjelovao u samoj akciji na način da je svojim primjerom pokazao koliko je bitno to čišćenje podmorja i zajedno sa djecom sudjelovao u toj cijeloj akciji. Čuli smo nešto o akciji, dakle projekte podržavaju i grad Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo i Fond za zaštitu okoliša, očito i ministarstvo. Pa recite nam, postoji li neki natječaj gdje se građani, odnosno udruge, mogu prijaviti kako bi bilo čim više ovih aktivnosti i na koji način se to zapravo financira? Pa evo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već dugi niz godina podržava takve akcije i raspisuje javne natječaje upravo za udruge. Znači za udruge koje se bave u području zaštite okoliša. Raspisao je i prošle godine i ove godine natječaj za organizirane akcije, ekološke akcije čišćenja podmorja. Znači to je jedan od predmeta natječaja koje su se pokazale i vrlo uspješno na terenu. Znači fond je prepoznao takve aktivnosti i želi ih sufinancirati. Jer osim same čišćenja, ekoloških akcija čišćenja, dio tih projekata je i sama edukacija koju fond podržava i kroz razne druge projekte vezano uz edukaciju u gospodarenju otpadom, reuse, znači ponovne uporabe otpada, da znači nije nužno sve proizvod koji koristimo, da ga kad ga više ne koristimo odbacimo, nego jednostavno možemo ga ponovno koristiti. Upravo iz tih razloga evo da ne završava u prirodi i ostalo. Znači potiču se takve akcije, edukacije od malih nogu, zaista od vrtića do škole i kroz jedinice lokalne samouprave gdje fond sufinancira projekte jedinicama lokalne samouprave koje provode takve akcije i zajedno sufinanciramo. Ima li kakvih naznaka možda da će se Evropska unija uključiti u ovakve projekte kako sve ne bi bilo sufinancirano od strane naše države? Pa dijelom jesu financirani su projekti upravo jedinicama lokalne samouprave vezano uz edukaciju u gospodarenju otpadom. Tako da toga pretpostavljam će biti i sve više i više. Znači, evropski novac će se sigurno koristiti na taj način. Fond je znači jedno tijelo, financijsko tijelo koje podržava takve projekte. Znači sve ona naknade koje uđu, koje građani daju za zaštitu okoliša se u konačnici i vraćaju kroz cijeli taj sustav. Znači sufinanciramo projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Kakve predmete pronalazimo ispod mora? A joj, rađe me pitajte šta nismo našli pod morem. Svega ima. Znači, to su predmeti iz klasične upotrebe doma u kućanstvu, od peći, radijatora, trosjeda. Znači, imamo namještaja, imamo bijele tehnike. Dakle, govorimo konkretno o glomaznom otpadu. Da, naravno. Opet se ja vraćam na ono prije šta je bilo. Prije nije bilo organizirani odvoz glomaznog otpada.
I najjednostavnije je bilo po noći doći malo to i stres i baciti. Također isto moramo napomenuti, jako puno ronimo po rijekama i unutrašnjosti na kontinentu. Gdje god je pristupna cesta rijeci, tu nalazimo velike količine smeća. Gdje nema pristupne ceste, znači gdje čovjek ne može doći do same rijeke, tu je puno manje smeća. Recimo konkretno, moram napomenuti, mi smo i službeni ronioci grada Zagreba pri Uredu za upravljanje hitnim situacijama, volontiramo, kad god je negdje nekakav problem, nas se zove, pardon, evo bili smo u poplavi u Slavoniji mjesec dana skoro. Pretraživali smo za nestalu osobu, smo tražili u rijeci Gatskoj. Preronili smo 15 km rijeke Gatske. Nailazili smo na bombe, na metke, na peći. Nažalost, to sve završava u rijekama i evo, mi imamo tu sreću da znamo roniti, da odemo dole i to vidimo. Inače se to izvana ne vidi. Zato ljudi bacaju to smeće u rijeku, misle, evo, sad su riješili problem. Koliko zapravo sav taj otpad utječe na ribe? Pa naravno, one vjerojatno jedu tu plastiku. Da, kroz sad zadnjih 10 godina dosta znanstvenih radova se baziralo na proučavanju tog riblje fonda i svega toga i došli smo do saznanja da su velike količine mikroplastike u samim ribama. Znači, direktno to utječe na ribu, mi jedemo ribu, ta mikroplastika završava u nama. Jedno staklo, ova čaša, nije opasna u podmorju, dok jedna plastična boca je opasna. Jer to kroz druge organizme ide u jedan začarani krug gdje, nažalost, nama se vraća naša nebriga o toj prirodi nam se vraća strostruko. Kad to ljudi shvate, vjerujem da će biti puno bolje. Drugim riječima, što bacamo, to jedemo. Upravo to. Da. Moramo se osvrnuti na periske. Kakva je situacija kod njih? Do sad su nekako godinama bile više trofeji, no situacija je postala alarmantna. Pa da, evo, opće poznata stvar sada da se digla cijela i znanstvena zajednica i javnost vezano uz pomor periski. To traje već sad neko vrijeme i nadležno ministarstvo je prepoznalo taj problem i zajedno u suradnji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode pokušava se osmisliti način i sufinanciranja i djelovanja na samom terenu, odnosno neke aktivnosti i akcije su već počele. Tu će se svakako uključiti i fond, znači, koji će sufinancirati taj projekt i za sad je još to u fazi pripreme i nekakvih pripremnih aktivnosti vezano uz samo sufinanciranje, na koji način će se zaokružiti cijela financijska konstrukcija, jer naravno svjesni smo da zaštita i okoliša i prirode košta i da to su veliki novci i da sredstva treba osigurati putem proračuna i tako da evo, to je u radnoj fazi, mogu tako reći. Tako da to se osvijestilo, o tome se priča i na tome se radi. Evo. No, pitanje je zapravo kako uključiti građane. Upravo zato je bilo ovoga vikenda održano projekt Eko Brijuni i tu je došlo do nekakve uključenosti građana. Možete nam točno objasniti o čemu je riječ? Tako je. Evo, mi smo Agencija promocije ronjenja u suradnji sa članovima ronilačkog kluba HRVI Nemo Adriatic, kojima su se i priključili ronioci ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade. Sudjelovali smo u eko patroli čišćenja Brijuna. Dakle, tijekom 5 dana čistilo se, ronilo se više od 15 km kvadratnih tog cijelog jednog područja. Međutim, moram napomenuti da nisu pronađene velike količine smeća, s obzirom da je to zaštićeno područje i da služba stručnih poslova zaštite te služba čuvara prirode Nacionalnog parka Brijuni redovito provodi ekološke akcije čišćenja podmorja, dakle vade to smeće i taj otpad koji uglavnom dolazi putem juga, bure i svih oluja. Ono što je bitno u toj cijeloj akciji, znači osim samog čišćenja podmorja i vađenja smeća, također smo i čistili kompletno područje novim tehnologijama u zaštiti i nadgledanju prirode. I na taj način, dakle, snimanjem samih tih područja, ronioci mogu uvelike doprinijeti u brojanju ribljeg fonda, detekciji novih vrsta organizama, te samim tim i u arheološkim nalazištima. Cilj samog tog projekta Eko Brijuni nije bilo samo čišćenje tog podmorja, nego smo i prezentirali upravo jedan novi koncept projekta Eko patrola. S obzirom da sada u ovim izazovnim
vremenima u kojima se nalazimo, s obzirom na distancu, na epidemiološke mjere, kod javnih okupljanja masovnost nije poželjna, a u principu more se ne može čistiti online. Dakle, svaki taj ronioc mora zaroniti u more i fizički izvaditi smeće. Učinak svake ekopatrole je masovnost, dakle veliki broj osoba koje sudjeluje u samoj ekoakciji. Iz tog razloga smo prezentirali i osmislili taj koncept na kojem se radi. Radi se o jednoj digitalnoj platformi gdje se može dobiti masovnost online, čisti se manji broj sudionika, čisti područje i čisti se više različitih lokacija, s time da su oni umreženi u jednu jedinstvenu bazu podataka. Kroz tu digitalnu platformu koju radimo sa partnerima No Stress, kasnije se mogu prikupljati, analizirati i obrađivati podaci kao što su dakle, broj sudionika koji sudjeluju u ekoakciji, lokacije koje se čiste i količina smeća koja je izvađena na tom i tom području. I također kroz tu platformu postojeće mogućnost da ronioci, klubovi i centri diljem Hrvatske koji organiziraju akcije bit će i otvoreno za građane, dakle građani koji se ne bave ronilačkim aktivnostima moći će se prijaviti na tu ekološku akciju, rezervirati svoje mjesto i sudjelovati u samoj ekološkoj akciji gdje ćemo mi raditi dodatne edukacije za građane kroz VR, kroz nove tehnologije, virtual reality, kroz koji oni mogu direktno vidjeti samu situaciju, odnosno stanje na terenu kako je pod morem. Tako da je to upravo jedan projekt na kojem se radi kako bi se ostali građani priključili osim ronioca u samo čišćenju same ekološke akcije. Moramo svakako pitati, ronite redovito, kakva je situacija nakon što očistite neko područje? Kako zapravo to podmorje uzvraća? Možemo li reći o nekakvoj obnovi? Pa gledajte, moram priznat da u ekološkim akcijama gdje smo učestvovali, čistili smo podmorje, baš se nismo puno puta vraćali nazad na to područje. Samo ronjenje ide kroz nekoliko grana. Znači imamo turističko ronjenje, znanstveno ronjenje, sad je to ronjenje u zadnjih 15 godina je 800% godišnje u porastu, već sad rone djeca od 10 godina. Ono što je nama najinteresantnije, najbitnije, da kad mi dođemo u neko mjesto na Jadranu, ta riva gdje turisti prolaze, da kad vi se šećete na večer sa familijom, ne vidite to da ima tu smeća. Mišljenja sam da je puno bolje poslije nas kad prođemo. Isto moramo naglasiti da mi ne očistimo, mi samo čistimo, jer tu bi se trebalo sprovesti nekoliko akcija da bi se to zaista i očistilo. Kroz naše snimke koje smo vam ustupili, tu se može vidjeti direktno podmorje kako izgleda smeće u podmorju. Zapravo je teška vidljivost ispod vode. Da, mi kad idemo na čišćenje na ekološke akcije, prvi najlon koji dignete, to se sve zamuti i više nema vidljivosti. Recimo, evo sad za međunarodnu akciju koju smo radili u Savudrijskoj luci, tu smo imali suport lokalne uprave, imali smo suport ribara, imali smo suport mještana u samoj luci, gdje godinama, isto moramo napomenuti da u lukama je zabranjeno bilo kakvo ronjenje. Da bi vi organizirali takvu jednu ekološku akciju, trebate nekoliko dozvola, odobrenja, lučka uprava, lučka kapetanija, pa za zbrinjavanje tog otpada lokalni koncesionar koji uzima taj otpad. Pa od policije, recimo tu smo prošle godine smo imali kad su nam dolazili u goste slovenske delegacije i carina. Znači, dosta je institucija uključeno u kompletnu tu organizaciju. A samo ronjenje u lukama nije dozvoljeno zbog, znamo i sami, dolaze brodovi, odlaze, to je opasno za ronioce. Onda u tom momentu se luke zatvaraju, posebni režimi su sigurnosni, mi označavamo sve te lokacije za ronjenje. E sad, koliko u jednoj luci koja vam je kilometar, 2, 30, 40, 50 ronioca može u jednom uronu napraviti, prosudite sami. Drugim riječima, građani se ne mogu nekako udružiti i ići čistiti dno, zapravo bilo bi najidealnije da se jave vama. Naravno, ne samo to. Vi da bi radili takvu jednu ekološku akciju, vi morate imati određeni stupanj edukacije za samog ronioca. To je prvo. Drugo, po meni osobno, samo organizacijsko čišćenje je dobro kad vi idete u šumu pa naiđete na nekakvo smeće pa to stavite u vrećicu pa odnesete u nekakav kontejner.
Mi iz mora vadimo zaista sve, od kamionskih guma, velikih svih detalja, tih peći, štednjaka. Evo sad na zadnjoj ekološkoj akciji u organizaciji turističke zajednice grada Šibenika, koliko sam upoznat, isto je bilo jako puno, preko 80 ronioca. Čistila se šibenska ta luka, izvadili su ljudi trosjet. I znači vi sad dođete dole, izvadite trosjed i stavite ga na rivu. Di s njim? Dobro, ali tu može biti također opasnih predmeta, ali tako, može se naći bomba neka. Da, naravno, da. Puno puta smo mi nailazili na mine zaostale iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, iz Domovinskog rata. U tom slučaju se to fotografira, ali evo, isto tu moram napomenuti, mi koji imamo više iskustva, mi znamo prepoznat minu. Mina vam je ko kamen. Znači, neiskusan ronioc uzme, primi i eto problema. Znači, to isto treba te aspekte sagledavati. Na nekakvim određenim područjima, evo recimo za vaše gledatelje informacija, Baron Gauš, potopljen brod 1914. Taj brod je vozio austro-ugarske oficire i obitelji iz Crne Gore prema Rovinju i naletili su na vlastitu minu. Znači, Austro-Ugarska je postavila mine da zaštiti to područje. To su vam prve žrtve Prvog svjetskog rata u svijetu. Prekrasna jedna lokacija, prekrasan jedan brod. To ne znači da još uvijek nema na tom području zaostalih mina iz Prvog svjetskog rata koje su tu na dnu. Dakle, svi oni ljubitelji arheoloških otkrića moraju biti itekako oprezni. Posebne su to i edukacije i sve to, apsolutno da. Naravno, more skriva puno tajni. Evo, recimo, potopljeni avion Štuka, njemački potopljeni avion. Da li tu ima još mina na njemu? Ne, ja vjerujem da su naše službe to pregledale i da je to sad nije opasno. Lagano se približavamo kraju emisije. Za vas pitanje, recite mi, postoji li sad nekakva aktivnost koja će se provoditi kroz skorije vrijeme? Pa evo, trenutačno je natječaj koji je raspisan u lipnju ove godine u fazi ocjenjivanja i znači uskoro ćemo znati rezultate vezano za ove ekološke akcije čišćenja podmorja. Također fond planira i sljedeće godine podržati iste aktivnosti gdje će se znači podržati ekološke akcije čišćenja podmorja, aktivnosti ponovne uporabe otpada i evo onda već će biti i drugi put također i ekološke akcije čišćenja špiljskih objekata. Naime, primijećeno je nažalost da i u špiljama koje su pogotovo nedostupne ljudi odbacuju nažalost otpad ili on nekakvim rijekama, ponornicama završi u špiljama, pa znači istraživači, speleolozi kada dođu u takve objekte nažalost vide sav naš otpad koji nesavjesni građani odbacuju i evo na taj način fond želi potaknuti i te aktivnosti čišćenja osim podmorja i u speleološkim objektima, jer naravno speleološki objekti su zaštićeni dijelovi prirode. Tako da podržat ćemo svakako te akcije i nadamo da ćemo osvijestiti među speleološkim udrugama da se prijave u što većem broju i da krenu u te akcije, da im se znači sufinancira. To oni inače rade, ali svaka ta akcija, kako je René rekao, je skupa, oprema je skupa, to sve košta, tako da želimo u tom smislu podržati te akcije i sufinancirati takve projekte. René, ukratko, koji dio Hrvatske možda ima najčišće more? Ovo je teško pitanje. Ali ukratko. Ukratko, najčišće more. Ono što smo mi do sad preronili i prošli, tu moramo pohvaliti nacionalne parkove. Evo sad na Brijunima gdje smo boravili, zaista su te službe kvalitetno organizirane sa novim tehnologijama, čak su tu i uključene kamere i sve. Mi kad smo izašli na ronjenje, morali smo se javiti gdje idemo, šta radimo, sve. Jednom organiziranom, ajmo reći, jednim organiziranim pristupom bit će puno bolje svima nama. Nacionalni park Brijuni, tu opet ponavljam, moram pohvaliti sve službe, zaista tamo smo vidjeli prekrasne ribe, velike ribe, jer se to čuva i pazi. Sva ona područja koja se čuvaju i paze i koje imaju službe, puno bolje stoje nego ostatak. Ronili smo oko Brača, mislim čitav Jadran smo preronili, neki put me žalosti, prije 30 godina to su bili zaista prekrasni primjerci ribe kad vi zaronite. Danas više to ne nalazimo. Danas smo prazni. Hvala vam puno na razgovoru.
Za više informacija, dragi gledatelji, možete pogledati na web stranicama Promocije ronjenja. Došli smo do samog kraja emisije, s vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada srdečan pozdrav.